ҳамаш сад Бараги фоизак. Ака беташвиш боше, ҳама чистон тайёр кардаги Оптом мондагӣ. кор менем, наверное, Бале. Ягон вай накин, ака ҳамаш сад фоизак. Инҷаш метара як клёнка. Ака клёнка заводскоя, озива Мегирӣ кок шуд шавӣ? 2 соат пас метавонӣ ки гирӣ. 2 соат баъд? О, ака. Ака як ҷои соати чанд? Ва ё 700 сомон, поёмгӯш 1000 сомон. Поёмгӯш ҳамаш 1000 сомон ва ё 700 сомон. Папа все правду Да. говорит. Сейчас, минутку. Ин акаҷон. 500 розӣ бошед, ака ки ин пули ман нест, пули устоа. Ягон сумада надодем ки. Али акаҷон назар. А еще Гап нест ака. Ана чира бо ман ба шумо гуфтаниям. Расходи сари либоси ҳар як кӯдак, чӣ хеле ки гуфтам, қати шитаниашон вайшон дар 3 то 6 мора 10000 мераванд. Дар ҳар як кӯдак 10000 расход мешавад. 3 то 6. Чӣ хеле медонед ки кӯдак кӯдак якм бисёр либоси дар кор мешавад. Дигим ки тез ҷазир мекунад. Агар як куртка дошта боша, ҷазир шава, ин мактаб рафта наметавонад. Ба ҳамин хотир дуташ мегирем. Якта бо хеле курткае ҳастае ки мақсад камтар осенни бо зимни ё пасезону ҳамаша мегирӣ. Короче, кӯдакда расход зиёда. Меги калон шаха, калонудам расход ҳаст, бисёртар калону тоза мепӯшанд. Тозатар мепӯшанд, эҳтиёт мекунанд. Ай кӯдако не, кӯдако ақли мисол вай надоранд. Тоза нигаҳ кардан надоранд. Пас тайне мешавад. Расходи хона умуман дар як моҳ коммуналка ай 4 то 7000 меояд. Дар любой дом минимум 4000, максимум 7000. Мақсад ин средниша дар назар дорем, да, средний класс мегем. 7000. Ана бахшиш агар комментария нависта боше, мо хонда наметонем, барои ки намедонем барои чӣ комментариямон наметова. Ана бахшиши зиёд, да, гавзан. А еще у нас сзади дома есть продукты, магазин, короче. И там полоски, и там есть мясо, нун. 1000 сомон ё ҳамашон 1000 сомон. Ин мужское, не? О, ҳамаш музикоя. И сзади дома у нас есть парковка. Там его еще строят, но скоро построят. А еще там есть а еще там есть недалеко школа. Я там уже учусь и садик. Ана расходи умумии хона коммуналка дора, плюси коммуналка вай мегирем. Хай барои мақсад стирали мошина расход дорад, тамом. Дига ягон расходи зиёдӣ надорад. Хай коммуналка, свет, ҳама дар онҷо медорад. Барои стирали мошина мақсад 500 сум дар 2 моҳ, 1 моҳ, 2 моҳ, 3 моҳ 500 сум бисёр мегирем, тамом. Расходи умумӣ. Ана барои садик ман шуморо бигӯям ки дар шаҳри Екатеринбург дар садик мо 3500 месупорем. Як моҳа 3500 месупорем. Бачаҷон. Бачо мераванд садик. Нафароне ки бисёртар савол метавонанд ки нафароне ки прописка доранд, садик рафта метавонанд, гражданство надоранд. Бисёр саволо мешавад. Албатта нафароне ки прописка доранд, 1 сола ё ки 3 моҳа прописка доранд, ба он пропискашон метавонанд ки муроҷиат кунанд МФЦ. Садик рафтан мумкин аст. 8 нафар дар ҳамин садике ки 149 мегем, 186 аст. 186 садик дар 8 нафар ҳаста. Нафаре ки гражданӣ надоранд, не ки садик мераванд. Так что садик метавонем ки обращаться кунем. Только через МФЦ. Прямой намешидай. Ана боз чӣ мегӯям? Садик да 3500. Кроме и ана театр мешавад, кинотеатр мешавад, театр мебаранд, иҷа мебаранд, уҷа мебаранд, короче, контакт животни мебаранд. Баиш беплан як театрҳо ҳар ду 100, 150, 180 ино расход доранд. Короче, сари либосшон барои садикшон алоҳида. Як майкача мегири, як шортик мегири, як обу. Расходи зиёд надоранд дар садик, ба ғайри сари либосшон, ягон кинотеатр, театр рафтан. 6 сола кишид, подготовительный группада мемонанд, 1800 сум ҳар моҳ месупоранд. Ана барои чӣ комментария мо хонда намешавад, мо ҳамда ҳайронам. Мақсад агар нависта бошед, бахшиши зиёд ки мо комментарияи шуморо хонда наметавонем. Ман намедонам ки кадом ҳисоб мақсад маҳкам кардаган комментария. мақсад нависта наметавонем. Шава 2 фирга эфир карданда кӯшиш мекунем ки ана комментарияша